Ndabasuje kandi nabaye ikaze kuri Talk Sport. Ubuzima amahoro y'Imana akomeza abane namwe, mbashimira cyane musubiza kuri subscribe, share na comment. Hanyuma tugiye kumanuka abakinnyi b'Amavubi bashobora gukina Amavubi bakina mu mashampiyona akomeye cyane y'Uburayi, bamwe bakina mu Bwongereza. Turakubwira hamwe byose uko bifashe iwana nyinshi cyane, cyangwa se no gukora subscribe, share na comment. Hanyuma cyane abonema kanari please waduhamagara kuri 0780705309 rero akaba ari uko byifashe neza cyane. Tukaba tukwitaba neza cyane tuguriza dekoteri ndetse na abonema. Nyuma abakinnyi bagiye gutangira ashobora gukina Amavubi kabisa. Tuzamuka umukinnyi wa mbere wita Claude Kayibanda afite imyaka 18 kuko yavutse muri 2006, akaba akinira ikipe y'igihugu y'Ubwongereza. Yamaze gukinira hanyuma position central midfielder. Claude Kayibanda rero atagize igihindutse Ferwafa ashobora kumuhamagara agakinira ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi. Hanyuma akina nk'umu central midfielder cyangwa se hagati mu kibuga, akaba akina na undi mwanya akina ni defensive midfielder, akaba akina na central back, akaba akina muri defense centrale hagati. Hanyuma data ze player data cyangwa se ibimuranga, yavutse 2006 afite imyaka 18, position akina mu kibuga hagati se cyangwa central midfielder. Hanyuma akinisha akaguru k'iburyo. Hanyuma player agent, umwagent akaba yitwa Full Cycle Sport Management. Hanyuma current club akinira ni Luton Town, ategereje imyaka 21. Hanyuma yije gutajyambere z'ukwa 2024 konta rizarangira tariki 30 z'ukwa 6 2027. Hanyuma ikibuga cya FA County Ground. Hanyuma City Leyland Lancashire. Hanyuma stade yabo akaba yakira abantu 4000 neza cyane. Imikino rero Kayibanda Claude yakinnye akageramo n'uruhare, arimo n'atsinze mu bitego ari ku itariki 21 z'ukwa 10. Reading ya Luton Town ataje imyaka 20 gutsinda Reading igitego 2-1. Hanyuma Luton Town iza gutsindwa na Ban ibitego 4-1. Igitego kimwe cyane gutsindwa na Claude Kayibanda cy'impozamarira. Hanyuma tariki 12 z'ukwa 2024 Luton Town yaje gutsindwa na Leeds United 2-0. Hanyuma Luton Town iza gutsindwa 2-0 na Cork City. Imikino tabajya ibanza na Luton Town iza gutsindwa 2-0 na Swindon Town. Cork United iza gutsinda 2-0 Luton Town itsinda 1-1 iza gutsinda rero 4-1. Hanyuma abakinnyi Claude Kayibanda, dore liste abakinnyi bahanganye nabo muri club bahanganira umwanya mwiza muri hockey Opipa Thomas. Hanyuma tena defenseur ni Benager Chioxie Emery Jiwa Harvey Johnson ndetse na Scott. Hanyuma aba midfielders, aba defenseur bose n'abongereza. Hanyuma aba midfielders Dominic Martins, Rondes Kayibanda nyina Claude ushaka kuzakina Amavubi atagiye gihinduka. Jones Stit Trustam ndetse na Warren. Hanyuma attack Anderson na Houston. Ngakare bakinnyi rero kibifite abakinnyi benshi babene gihugu, abenshi n'abongereza cyane, uretse uyu nguyu ukinira Portugal witwa Dominic Martins. Uko byifashe rero tubibutsa ko ushobora gukora adushimira mwese mukomeye gukora subscribe kuri YouTube channel Talk Sport Ubuzima. Dushimira mwese mukora like, share, comment. Dushimira mwese mufata umwanya mukarifata mukareba amavideo mukasangiza abandi zino video mugashyira kuri status mukohereza magroupe kabisa mu abantu b'abagabo. Tuzikomeza n'umukinnyi wundi wa kabiri. Umukinnyi wa kabiri akitwa Fanuel Kavita, akaba yaravutse 93, afite imyaka 31, citizenship n'umukongomani, afite ababyeyi bombi b'abakongomani, umwe n'umukongomani n'umunyarwanda. Hanyuma afite 1.85 bakari muremure cyane kabisa, position central back cyane mu kibuga hagati. Hanyuma agaciro ahagaze ubu ngubu ni 200,000 y'amayero, niyo ikipe mushaka yamutangaho. Hanyuma umukinnyi rero yakinnye imikino yose, agakina umukino umwe, nta karita y'umuhondo, nta gitego,
ndetse nta n'ikarita y'umuhondo, nta asisite, nta na redi kadi kabisa. Akaba rero ari uko byifashe kuri uyu mukinnyi. Tubibutsa ko uramutse ukeneye abonema waduhamagara kuri 0780705309 cyangwa se ukatwandikira no kuri WhatsApp hose. Hanyuma pozisiyo akina nyine muri central baka, umudefanseri kane cyangwa se gatanu, niyo myanya akina hagati mu kibuga. Hanyuma twizamukira neza cyane imikino amakipe amaze kujya mu transfer history 2020-2021, tariki 8 z'ukwa 12 yagiye free transfer Regional FC. Hanyuma 2017-2018 yagiye muri Saint Louis FC tariki 12/2017. Hanyuma 2017 nanone bisezwe na 2016 tariki 28 April agenda muri Puerto Rico FC muri Amerika. Hanyuma 2016-2017 sezimwe guhera ku tariki ya mbere nta kipe yari afite without club. Hanyuma 2015 yinjiye muri Celtic free transfer, Clemson Tigers 2021 free transfer, nta kipe yagiye ku bamuguze ku buntu. Hanyuma umuvandimwe wacu rero akaba akina afite imyaka 31 n'umusaza nguyu atugezaho cyane, arashaje keretse akajya muri karabu ikipe y'igihugu wenda akazajya muri experience abasanza. Nyuma tariki 93 yavuze 93 avukira Lubumbashi, afite metero 185, ni umukongomani, afite ababyeyi umwe n'umukongomani undi n'umunyarwanda. Position defense central back. Hanyuma kandi karabu Birmingham Regional FC yayinjiyemo tariki 8 z'ukwa 2020, kontara ye izarangira tariki 30 2024. uko byifashe rero akaba yarinjiyemo tariki 12 z'ukwa 2022. Hanyuma zamukana n'undi mukinnyi nawe wundi mushyashya yitwa Romain Mondiale, yarafashije ikipe ya Sunderland FC gukomeza kuba champiyona kuri batsinze igitego cya kabiri cy'intsinzi ku mataka 6 umukino muri 2 batsinze ikipe ya Luton Town FC. Romain Mondiale akabwira kuri tumubonye mu kipe cy'Uburundi uhanza inshundura zahora zinyeganyega. Romain Mondiale yavutse 2003, English professional pro football, ni umukinnyi w'umwongereza. Akaba rero club akina Sunderland. Full name amazina yose ni Romain Mondiale, yavutse 24 April 2003, avukira Edmonton, London, England. Afite metero 1.80 kuri feet 5.11. Position ni umuwinga. Hanyuma akaba akina muri Sunderland FC. Hanyuma yambara nimero 14. 2023 yakiniye muri Tottenham Hotspur. Romain Mondiale kabisa ari umwana afite ahazaza heza kabisa. Romain Mondiale hanyuma akinira Sunderland. Hanyuma yambaye nimero 14. 2023 yakinaga muri Tottenham Hotspur kabisa. Hanyuma 2023-2024 yakinaga Standard Liège, yakinnye imikino 10 atsinda ibitego 2. Hanyuma 2024 ni saison akinira Sunderland, amaze gukina 2025 amaze gutsinda ibitego 5 kabisa. Mu mupeti ameze neza cyane kabisa. Turamutse tumubonye abari se afite imyaka mike, ntago arasaza kabisa, imyaka 21 n'imyaka gukina football kabisa. Ububara ko ufitemo byibuze imyaka 9 agukinira, bitandukanye no gushaka umukinnyi ufite imyaka 25 ushobora kuba ati azakina imikino itarenze 5.
ukabasha kureba imikino yose y'i Burayi iba igenda za information zose ziba zikenewe, tukaguriza dekoderi, tukaguriza ibikoresho byose kuri Canal Plus. Ndabashimira mwese mukomeje gukora subscribe, mbashimire mwese abafata umwanya bakanda like, share, mukayazide kabisa, ni abantu b'abagabo. Instagram Sport Juma, YouTube Sport Juma, ciao.